Sad ćemo da provjerimo kako je prošao izvoz u ISP. Upravljanje, razredna odeljenja i ovdje ćemo odmah da dobijemo izveštaj. Broj učenika za koje nisu preneti podaci u ISP. Dobro, 339. Idemo da vidimo zašto nisu preneti. Pogledat ćemo izveštaje koje nam je dao ISP i vidimo kod ovog učenika podebljano proslijedite podatak za državu stanovanja, a kod ovog učenika je sve u redu. Idemo malo još gore iznad. Država stanovanja je nedostajala, evo ga. Druga vrsta nedostatka koji se pojavljuje jeste proslijedite podatak za državu rođenja i samo ta dva nedostatka se pojavljuju. Negdje ih ima više. Evo ga još jedan. Nepostojeći JOB. Upis za JOB. Nepostojeći upis za JOB. Savčić Bogdan. Dobro. Uglavnom za sad se fokusirajmo na ova dva, za državu rođenja i za državu stanovanja. Sad ćemo da se vratimo u dnevnik i da pogledamo neko odeljenje. Uzet ću 7.2 jer su mi oni bili zanimljivi. Upravljanje, učenici. Ovako gdje god vidite krstić, to znači da nešto nije u redu. Evo, ovih prvih troje nisu u redu, a onda kod Vujić Jovana je sve u redu. Idemo da pogledamo Vujić Jovana. Mesto rođenja upisana i država i mesto. Mesto stanovanja upisana država i mesto. Ulicu i kućni broj nemamo, izgleda ne treba. Idemo da pogledamo sljedećeg iznad koji nije izvezen u ISP. I vidimo ima državu, ima ovdje mesto i mesto stanovanja ima državu, ali nema mesto. Eto, to bi bio uzrok zašto on nije izveden u ISP i očekujem da se dodavanjem mesta ovaj problem reši. Sad ćemo pogledamo još jedno odeljenje. Nikolić Ana, imenik. Upravljaj učenici. I vidimo da su svi izvezeni. Međutim, imamo neki problem kod Dragić Đorđa. Otvorimo i na izgleda sve je dobro upisano. Mesto rođenja Republika Srpska, mesto Veliki Zvornik, sve upisano, mesto stanovanja. Proverimo da li je Republika Srpska u listi. Jeste. Drugo ništa i ne možemo da promenimo. Međutim, ovaj Veliki Zvornik ću da izbrišem i da napišem samo ZVOR. N i K. Ne, Zornik. I kliknem ovdje pored. I pojavi se neka lista gradova koju on sam prepoznao. Izabrat ću recimo ovaj Zvornik. Ajde da probamo B, I, J, E, Lj, I, N. Kliknem. Bijeljina. Opet ću Zvornik. Pa opet kliknem pored. Pojavi se više Zvornika. Ajde, izaberemo jedan. I odemo na save. I ja očekujem da bi ovo pri sljedećem izvozu rešilo ovaj problem. Znači, ostaje da razredne starešine svako u svom odeljenju doda ove podatke koji nedostaju, pa da ponova izvršimo izvoz i da vidimo šta ne prođe, pa da i to ispravimo.